saking mantap badan gua keling. Pegawai sampai pegawai, pagi ketemu pagi, siang ketemu siang, sampai malam ketemu pagi lagi. Ya, bumi cepat sekali berproses, waktunya cepet banget. Assalamualaikum, Be. Salam, lu. Minta minum. Minta duit. Buat apa emang? Jajan lah. Jajan, tapi ada syaratnya ya. Injekin gua, badan gua pegel banget nih sampai pala, ya. Kan gini enak dong kalau orang tua nyuruh harus dilaksanain. Dibilangin gak lu? Iya, Be. Iya be, iya be. Lu kalau dibilangin jangan lu ngebantah mulu, ya. Sembarang. Mau ngapain lu nginjek-injek kepala gua lu? Tapi kan